Pemirsa, para petani ring Bali pemekas ring widangan Desa Pelaga miwah sulangai ngawit ngelimbakang tetanduran vanili. Setios dengan meretenin penghargaan buah vanili taler becek utawi mal. Sekadi puniki kewentenan tetanduran vanili ring widangan Desa Adat Sulangai. Krama iriki nandur vanili antuk tata cara sane kantun tradisional ngawi gunayang tajar hidup merupa tetanduran gamal. Tetanduran vanili puniki pates kadi anggrek nenten mewah mertenin. Nyabran tigang rahina apisan wau kasiram mangda batang nyane nenten usak. Tetanduran puniki panen nyane wanta warsa apisan sake wanten para petani ketah ngadol bibit vanili risampun tetanduran vanili matuh 6 bulan. Pancamedia. Misalkan mobil paspor, tidak bisa dihindari penggunaan plastik. Ya. Kenapa nggak pakai kawat kecil-kecil? Kawat itu ini kan biar tidak rusak. Dari yang lebih lembut. Satios ring Sulangai parewana ring wewidangan Desa Adat Pelaga Petang taler ngelimbakang tetanduran vanili. Iwana irike ngawi gunayang metode penanaman modern sederhana. Mekanten modern santukan sampun ngawi gunayang penyangga pipa miwah kekaryanang genah sane marurup antuk jaring selem. Kebawa sederhana santukan kantun ngawi gunayang sambuk sane kalilitang ring pipa penyangga. Panglimbakan vanili sampun sayan katelebin krama satios dengan mertenin penghargaan vanili taler becik ngawit satak kantos sama setari rupiah a kilogram. Sukma mewah Juliana Nguningayang.